Sinalenkinga ukuthi kunezinyanga ezaziwe eGoli. Uma ubuyela ngakubo akasinyanga lo muntu abamazi nokuthi inyanga. Ukunyanga bakho umuntu nomuntu ufanele bulandelelo kodwa uma ubuyela emsini uyothola ukuthi usomasho uyazi ukuthi usuka phe ezithuze izinyanga usewubani into eshayayo njengoba usho ukuthi izinto eziningi ezishintshile yilabantu abafika baba yinyanga eGoli osebe adapt izinto abazenzele zona la eGoli. Akukho wrong ukuthi khona umuntu obeyinyanga la eGoli cha kodwa into ekhona ukuthi wenzani lo muntu loyo ukhona umlando ngoba uthola ukuthi umuntu usuka emakhaya ake sithi usuka eNatal mayifika la eGoli mawubuyela emuva la asuka khona abamazi ukuthi inyanga ngisho umndeni wakho uyamangala manje inyanga so Hi everybody, welcome to our channel Ubuntu Wisdom by BCM. So lana guys, sikhuluma everything spirituality, we're speaking everything tradition, profession, so that you can get the sense as a spiritual child, how does everything connect relationships. So yeah, and yes, today Sino Somahash. Yeah. Nyamazi nonke anyway. Somahash, I don't need to introduce him much, but uzozisho ukuthi ubani yena ke. Yeah. So kuwe ke baba. Niyaphila kodwa. Hayi siyaphila khehle njani? Siyaphila. Ake ngibingelele kubo bonke abantu ababukele ngalesikhathi lesi. Obingelelayo umkhulu Somash. Awu, Nyonyezwe ke yabona ke uyangazi mawusuthi Nyonyezwe. Yeah, ngibizwa kanjalo Nyonyezwe lena. Injalo. Yeah, eish. Kodwa nje kakhulu ngiyabingelela kuyintokozo ke futhi ukuthi ngibe khona la ekhaya ngibonge nje ithuba ukuthi sihlale phansi sizoxoxa kuyinto ebaluleke kakhulu ukufundisana nokuxoxa ngezinto ezibalekile ngiyathemba futhi nomuntu obukele njengamanje ukukhula zokufunda ngengxoxo yethu yanamhlanje. Absolutely, and into sifunayo vele le. Yes. So sifuna kuba honest because you know into eningi manje especially us as healers a lot has changed. Kunjalo. So mhlambe like mina my background la ngikhule khona ngikhule KZN. Yeah. So mase ngifika la when you check izangoma zamanje la eGoli zenza kanjani kuhlukile. Yes. Angazi if wena exciting lakho wakhula kuphi mhlambe sikwazi kwangcono. Usomashi insizwe yaseNatal ngiphuma eMsinga mina la ngidabuka khona. Okay. Ngifika ngisebenza la eGoli kodwa nje ekhaya nasekhaya. Yabona into okhuluma ngayo into ebaleke kakhulu. Into eyinkingi iyodwa. Sinalenkinga ukuthi kunezinyanga ezaziwe eGoli. Uma ubuyela ngakubo akasinyanga lo muntu abamazi nokuthi inyanga. Ukunyanga bakho umuntu nomuntu ufanele bulandelelo kodwa uma ubuyela emsini uyothola ukuthi usomasho uyazi ukuthi usuka phe ezithuze izinyanga usewubani into eshayayo njengoba usho ukuthi izinto eziningi ezishintshile yilabantu abafika baba yinyanga eGoli osebe adapt izinto abazenzele zona la eGoli. Akukho wrong ukuthi khona umuntu obeyinyanga la eGoli cha akukho wrong kodwa into ekhona ukuthi wenzani lo muntu loyo ukhona umlando ngoba uthola ukuthi umuntu usuka emakhaya ake sithi usuka eNatal mayifika la eGoli mawubuyela emuva la asuka khona abamazi ukuthi inyanga ngisho umndeni wakho uyamangala manje inyanga so into esingayazi ke leyo ukuthi ungayithi into enjani. So would you say ke baba like for example uthole for me like personally ngisho ngakhula ekhaya so impande yase KZN. Okay. So mase ngifika ngala then kuba a bit difficult ngoba abaningi like I can't connect with a lot of people ngenxa yokuthi impande yami yase KZN. Okay. So makuthiwa nginomgidi mangwenza ekhaya now you need to now accommodate inyanga zala local. Yeah. You end up now adopting by default I'll say that the way kwenziwa ngakhona ngenxa yokuthi impande isekhaya bonke basekhaya into ethintayo ibaleke kakhulu kodwa la ukufuna sibambe khona ukuthi kunezinto ozoyiadapta noma kunezinto ozozazi ozoyithatha. Yes. Kuhle ukuthatha into enhle mayenziwa kodwa ungathathi into eziwumkhuba ongemuhle ngoba zikhona izinto ezenziwayo ezingewona umkhuba omuhle. Iyashaya indaba yokuthi ngoba ngiwaseNatal mangifika lapha eGoli
kunezinto okufuna manje ngisondelane nazo noma ngizenze njengoba uchaza ishaya ngani ngoba kunezinto ezingelona usiko lobungoma injalo eziwumkhuba yes wempande thizeni ehe la kufuna uyibambe khona uyabona njengoba ngikhona mina ngisuka empandeni thizeni ake ngikubeke kanjalo unempande yakho empandeni lengisuka kuyona uthola ukuthi kule mpande le kwenziwa u1 no2 no3 owakule mpande injalo wena usuka kwenye impande kwenziwa ngenye indlela uma ufika empandeni usuyabona nakho bayakwenza njengoba usho ukuthi ufuna ukuthi uaccommodate wonke umuntu usuyayithatha lento izokushaya yikho ngithi kufuna ukubheka izinto esizithathayo ukuthi ingabe ngifuna ukuba nabo kanjena ngenxa ukuthi uzoba right in lokho noma izongishaya ngoba uthola uthatha into banomkhuba wawenzayo kunesizathu sobenza leyo nto leyo wena uzobe unganese isizathu uthola ukuthi izinto ziyaqala ziyamosheka hayi lapho uyibambile kahle injalo so awungitshele ke mkhulu because konta like there's something that I've been thinking about a lot lately okay so angisho masithwasa ke especially thina ke basekhaya sithwasa amakhosi okay so then we come here I have not seen a lot of amakhosi in Joburg you struggle ukubathola noma ubathola lana abayenze ngalendlela esiyaziyo thina and then kunothokoza kunondawo what would you say Tina like silahla kuphi like lapho do you think we have become one because yes inyanga zonke so it's like we are a family of one tree but yes iphuma from different lo uthwase undawe lo uthwase amakhosi kuphela lo uthwase uthokoza so where do you think wena lathina inyanga silahla khona lapho into esilahla khona kahle lezi esikhuluma ngazo izinto engabalekile kangako ngoba uma ungayithola ukuthi abantu abakhanda lezi zinto ukuthi sesiyayihlukanisa yini leyo indlela yokuthi ilempe khona ebunyangeni ukuthi hayi mina nguthokoza hayi mina ngubani mina ngumakhosi ubani ayikho into ebalekile ngalento esikhuluma ngayo ukuthi kunento enkulu ngokuthi uthokoza no ayikho kodwa ngenxa yempi yobunyanga sekwaba khona othokoza kwaba khona and ukubheke lokho labantu ababili esikhuluma ngomuntu omakhosi sikhulume ngothokoza indlela akubi kuhle labo bantu mabedibene emgidini owodwa yilento engikhuluma ngayo ukuthi asikho isidingo saleyo nto leyo ukuthi nje abantu bavula ini uqhekeko izinto ezidala leyo nto leyo ngoba masingathiwa sikhuluma ngeqiniso ukuthi asikulandela ukuthi yini ebalekile ngokuthi senguthokoza mina izimpi ezidala lezinto izimpi zezimpande umakhosi okay umuntu uthi hayi ngoba ngisuke eNatal mina vele thina sidila kakhulu ngeindaba zamakhosi uzoza omunye ethi indaba yamandawo into kakhulu ethinta abantu bakwaSoshangana yibo ke impela sebeyaqala kuyahlukanisa lento lena kahle kahle akufuni sihlukanise uma mina nginemimoya imimoya ongenayo uyahlukana ukuthi imuphi umoya ongenile ngiphakamisa amakhosi mina ngiphakamise ini nginesithunywa mina sokukhuleka akufanele mangabe ngifika mina komakhosi bese bengibuka kabi ngoba kukho engibonile ingoba nami ngangenwa ileyo moya kodwa into eshayayo iyo le ndaba yani yezimpande indaba yempande yashaya ukube ngelinye ilanga mhlambe kuyohlalwa phansi kukhulunywa indaba yempande yashaya ngoba kuba na certain people egroupini A1 nanga group A1 ama group lawa uthola ogobela balapha abazwani okwazi ukuthi lapho sekuyoba noqhekeko olukhona ziningi izinto ezonakalayo nethwase lisuke liphuma endaweni enjalo liphuma lazi ukuthi lona othokoza abantu ababhedayo kanti babebheda kuleya ndawo ngoba babe nengxabano injalo ilapho very interesting ilapho so angisho manje siphila like in times of now so abanye abantu they say ubunyanga it has become like very modernized sisilahla into eziningi we've even lost like that respect and you said something very powerful there ukuthi wena mawuye ekhaya usomahasho uyazi ukuthi ubani omunye makuthiwa uye ekhaya abamazi so do you think ukuthi because ifuna kuba izangoma zodumo or mhlambe idlozi lifuna ukusebenzisa thina ngendlela ethizeni
but thina we are now taking it the wrong way. Okay. Asiqale lana-ke. Kunalento ekhona njengamanje yokuthi isimo sempilo yomhlaba wonkana. Umhlaba manje siphila kuwona usumhlaba oshintshile kakhulu. Umhlaba sikhuluma ngobunyanga, sikhuluma nje ngempilo yasemhlabeni. Kuqala imndeni noma sithi emndenini wawuthi mangabe unenkinga kuthiwa hayi ikhona inyanga engiyaziyo uSomashi sendaweni ethize. Namhlanje ngikutshela showcase ukuthi mina umuntu okuhambayo uzothi hayi inyanga yami uSomashi akufanele nje kuthi uSomashi umuntu udadewethu uyamasi. Okokuqala lokho ubuntu esiphila kubo manje sebuhambe bafika la ekuthenini umuntu akasaziwa. Angithi iqala inyanga yayaziwa ukuthi okay kunoSomashi lapha. Manje abantu abasakwazi ukutshela abanye abantu ukuthi mina ngihamba uSomashi ngenxa yesimo esikhona manje emhlabeni. Umuntu uthi uzongithakatha mina nginabo abantu abathi uSomashi inyanga yami. Angitsheli umuntu ngaye ngiyela mina ngeke. So lokho kukwenza ukuthini ke isikhathi sethu sibe isikhathi esinemfihlo. Kodwa kubalaphi bendabuko uthola ukuthi ubungoma kithi sesiyayiveza njengoba sixoxa namhlanje sifundisa abantu baqala into eziningi babeyifunda ngani ngokuhlangana beyixoxe. Njengamanje senaso isikhathi sokuhlangana kuxoxwe. Umuntu nomuntu usefonini yakhe. Ungabona nawe mhlambe mawungabheka endlini manje u3 endlini u5 minutes akaphela umuntu engabambanga ifoni yakhe. Ijalo sekuphi lesikhathi esothi yazi uSomashi ukhona ungazi ukhulume ngoSomashi ngoba ubona ini ifoni ukuthi hawu lo uyamazi umuntu oSomashi kodwa ukuthi nje abantu bebehlela siseke isikhathi sokuxoxa akusasocialize. Eteksini uthola wonke umuntu ukhuluma ngalo kunjani kodwa mawungalandela emumva abantu babexoxa uthe umuntu mayinenkinga ethi hayi ukhona umuntu owayisiza ngaleyo nto ubani kodwa manje mayinenkinga umuntu sihlehlele emumva. But you not think now you're saying something very important ukuthi mina ngoba ngumkhulu mahlathini. Yes. So I know my strengths ukuthi ikhehla lami licine kuphi. Yeah. So manje makuthiwa okay hamba uyobona umkhulu mahlathini uzofika ngenza konke ngiyazi yonke into even though angazi I can't pick up a phone nithi ngifonela hayi yazini ukhona umkhulu ongimazi uSomahashi uyodila ngco ngalezi zinto lezo. So do you not think ukuthi silahla lapho thina inyanga ukuthi we want to do everything? Yabona indaba enkulu kakhulu le. Yabona le yokuthi specialize. Yabona kufanele lento ibuye kube isikhathi izimpi ezimosha lento nanokuthi umuntu abantu abaningi asisathembekile sabalapha bendabuko. Ngaye ngathi ngelinye ilanga ngathi yazi ukuthi mawungabheka isizwe manje abantu babuyile ezinyangeni kodwa izinyanga yize ilahlekile injalo. So uma kuthiwa mina ngiyazi yazi ukuthi umuntu nomuntu uyazi ukuthi yabona uSomashi mhlawumbe uyahlola ukude ekuhloleni. Omuntu uyazi ukuthi ubani mhlambe umahlathini unawo umuntu wani we-stroke. But uzothe kwazi lokho uzofuna ukuzama yena ukuthi athi ngizoke ngimnikeze zami izinto nami mhlambe uzolulama ngoba ungizonda wena. Nawe uyazi kahle ukuthi mhlambe ngiyahlola manje ngathi angimfiki awukwazi ukuthi athi imidlulisele kubani ngoba sekunento ezani ze-social media. Athi social media ikhona ebunyangeni asingakubalekeli lokho. Yeah, we can't. Ikhona social media sekubheka ukuthi uSomahashi ngizonda ini ngaye angikwazi ukuthumela umuntu kuSomahashi. Inkinga yethu sesenza konke. Yeah. Specialize. Siyathwasisa. Siyalapha. Umuntu uyabhula uyahlola eyedwa ukhona uthi mina ngiyabhula mawufuna ukubhula ngizokubhulela mawufuna ukuhlola ngiyahlolela mawufuna ukufemba ngiyakufembela kanti wena wangenwa yiphi imimoya lengaka. Akithi sifuna ukuduma ukuthi hayi lo wenza lokho. And I think what I'm picking up amongst us in inyanga is the battle of how many twasas you have endumbini. Yeah. And then mawuthi yabheka labantwana laba nabo mhlawumbe bawu5-10 angazi mina ngikhona ukuthwasa abantwana abaningi. Ngiyazi nje idlebe lami nje angeke ngikhone nje. So but asifana ngisho masabantu. So mhlawumbe uyakhona ukuthwasa abantu abawu10 ngesikhathi esi1 ukuthi ubafunda kanjani ke amadlozi wabo wena waziyo. But now thina sesenzani silandela udumo ukuthi wena empandeni sonabantwana abawu100. That's where we are losing it. Yabona njengami nje ngoSomashi angithwasisi mina. Igama nje angithwasisi mina. Noma ngathi umuntu uyazi nje mina ngithwasisi mina.
Angikufihli lokho, angithwasisi mina. Baningi abantu esimina ngibuye ngivele kolunye uhlelo oluthinta indaba zokuthwasisa kanjani njani. Kodwa kufanele ukwazi mina ngithwasisi futhi angithatha advantage ukuthi nginomsebenzi engiwenzayo okhuluma indaba zokuthwasisa ukuthi nginayo indlela ukuthi ngingabathwasisa abantu ngokuthi mayifika umuntu hayi somasho ngicela ungisize ungithwasise nginakho ukuthi uthembekile ungangisiza ukutshela ukuthi hayi angithwasisi mina yo ngobani lento yokuthwasisa ngisho kamangithi lento ukuthwasisa sekube yifashion kuba yifashion kanjani abantu bagijimela ukuthi ukuthwasisa ngezwe mina ukuthi ukuthwasisa bathi kunemali kuphi abantu bathi kunemali kodwa ke futhi kunemali ukuthwasisa ya kunemali ngoba nami mangike ngibone mangiyoxoxa ezinye indaba uthola ukuthi umuntu mayikhuluma ngemali ethi ngidliwe over mhlambe boma 120 imali engiyisebenzise ngithwasa inkomo kaGobela uthola iziboma 35000 inkomo yakhe kuphela le ukuthwasisa abantu bathi kunemali abanye bajabulela ukuthi kuthiwa ngenyanga ngenithola 2000 bokudla so lezo zinto lezi izinto ezihambe zenze wonke umuntu ufuna ukuthwasisa yizo le imali ezihluphayo zibi lezo thina singazitholi wasingeneza ukuthi thina le imali lezo ukuthi singazitholi that's the problem yahluphekisa phela ukuthwasisa angithi yabona thina sikubukela kude siyakuthatha nje inkulumo noma mangabe umuntu ezokhala ngemekhuluma leyo ndaba ngiyayithatha inkulumo yakhe ukuthi hawu almost 100,000 ukuthwasa. No, that's true because I look at nami langibuya khona how much I spent for ukuthwasa but because of the times esiphila kuso manje so mhlambe ngingena kuwe wena mele ungiphakamisele amagobongo thisini right ngaya kanjalo ke ngahamba ke ngangena kulo Gobela bekumele nje angiphakamisele amagobongo we14 days yena wasenzani sekafuna ukungithwasisa idlozi lami lathi cha awungeke ukwazi ukumthwasisa lo mntwana la ngikhipha kuleyo mpande la ngilahla kuphi KZN yila ke ngithwase khona like straight uma uthi uyabheka le mali engispendile ngihlele 2 months kule ndlu leyo sengiyafuthi kuphi KZN again. How much is that? I looked at how much it was 150,000. Yes, ethi uyabona iyinkinga inqinamba ezenze kube nenkinga engakho. Kanti enye into okufuna manje sabe labanda bose ke sichazisise. Kunale ndaba leyo ukuthi umuthwasa ukuthwasa ingabe sonke masithwasa sithwasela ukuyoba namathwasa noma siyalapha. Thank you. Ngiyafisa ukuthi leyo nto lesixoxe kakhulu ngoba kunamhlanje kunenkinga enkulu ekuthenini abantu wonke umuntu othwasile wazi ukuthi fanele laphe kube no line kwakhe abe nama client abe namathwasa kanti kunenye into ukuthwasa kufuna sikuhlukanise kunomuntu okufanele ayothwasa ngoba eyogida egidela isalukwazi thizeni esingayidlanga empande loyo muntu uyathi mayibuya mhlambe kubo bese kuba nesikhathi esihambayo bese kukhisha ubuhlali bese engasabi nabuhlali umthola ukuthi lo muntu akasenamabhaya kanalutho bakhona abantu abathwasa kodwa bathola ukuthi namhlanje baphila impilo yabo aweke umbone ethi uye esigodlweni akanasigodlana lutho wahamba wayogidela kodwa manje izinyanga eziningi noma izangoma ayisakuvezi lokho wathwasa uzoba namathwasa kanjani isikhwama sakini kanjani why singake umhlolela umuntu noma umbhulela noma umfembo ukuthi ingabe umoya nayo eyokusebenza abantu noma imoya lesikhuluma ngayo ukuthi uyogidela isalukwazi noma lo muntu uyagula ugulelana ugulela impande ugulela amagobongo ukuthi uyodla amagobongo mayeqeda ukudla amagobongo phelile ubuyele empilweni yakhe kodwa into imoshwa ogobela bathatha inkulumo kakhulu beyigqisha emntwini ekuthenini uzoba inyanga uzothwasisa bese umuntu uyahamba mayisehleli lapho umuntu kwakubo engasathwasisi bese uyaqala ebeza somash mina ngisebenzi mina ngilaphi sibuyele sokubuza Gobela wakhe akasebenza kalaphi uthola indawo kuyahlula ukuthi uphendule ukuthi why lo muntu engasebenzi kanti ufanele ngabe uyazi ukuthi wena ekuqaleni no lo muntu wayithwasa ngoba kwakunesalukwazi Steve kodwa mangabe wamchazela ngeke abe nenkinga lo muntu ngathi these days nesithwasela ukuthi siyogida into engiyibona sokuyagida kugijwela amapolo engingathuka mangibona first time la and then nokuthi ukukhayisa idlozi nje kuphela ukawula nje bese uyakhwaza idlozi ukukhwaza idlozi I think that's all into abayifunayo labantwana labo mina ngiyengibona ngakhona into eshayile isimo sesikhathi
Isikhathi sisivezile ukuthi njengoba uSomasha efika manje mhlambe mayibeka ifoni etafuleni uphethe iPhone mayiphuma ngaphandle uhamba ngemoto unomuzi unezinto ubukhazikhazi mawuthi uyalandela uyini uyinyanga umuntu okude wazi ukuthi mayike watshelwa umuntu wathi unabantu abadala automatically kuyena uyabona ukuthi kushuthi nami izinto ezinhle ziyeza kanti abazo ukuthi ave kuhluphekisana okunyanga ave kuhluphekisana ubungoma uba nomoya nje umntana wedlozi nje uyahlupheka so lokho into abangayibonile bakhe ukuthi izinto ziza kanje like just freely like that ubona nje bechazwa ukugida yini angithi ku social media mawusugidile uzoshuthwa uyapostwa uyaheyiza ngaleso sikhathi ukhwaza idlozi uyashutha uzopost uyatrend yabona so lezo zinto ezinye izinto kodwa enye into okufuna sikhulume ngayo abantu kuze bezoyifunda uyabona into enye engikhala ngayo kithi singabogobela noma abalaphi bendabuko kuzohamba kube kufika isikhathi mina ngithi yazi ukube kuyangami noma ukube mina nginayizwi mhlambe lokutshela abanye ngabe ngithi mina ke sehlise kakhulu ekuthenini amathwasa angikhulumeli umuntu osephumile amathwasa ake siyeke amathwasa ukuthi siyawavidorizer avezwa ko social media avezwa ko Facebook ngoba kunabantu abayizitha emndenini yalabantu abathwasayo uthola ukuthi lo muntu njobe ethwasa kube emndenini wakubo ufihliwe ngoba kwenzelwa izinto zakhe zibe right wena automatically ugobela wakhe kunama video wakhe ekhwaza idlozi and ukhumbule ngalesikhathi idlozi kuze kuvidorize ememeze ethi umkhulu bani mhlambe babiza ngendlela isitha sakho sazi kangcono ngempilo yakho wena ungayazi lo muntu ngalesikhathi ebiza lamakhehla umuntu oyisitho ofuna ukugadla kubalule ekutheni nakwazi ukuthi uzogadla ngaliphi ikhehla uthenga liphi ikhehla ukuze licindezele impilo yalomntwana ubona namhlanje umuntu ethwasa bese ecindezeleka kakhulu angayisebenza angayindawo namveza ku social media navezela zonke izinto zakuba ukuthi uyathwasa ungene yikhehla ubani ake kuyekwe ukushuthwa amathwasa abe exposed so yeah I think because they are very much exposed ku but nabo mkhulu if ungabheka thina ngenkathi sithwasa we didn't have a cell phone manje amathwasa manje banama cell phone bona bayazi expose ngokwabo ezinye zeinkinga leso that's a big problem number 1 ezinye zeinkinga angithi yabona nje ngeke ngakhuluma kwenye indawo ngithi mina uyabona uma enefoni ayisekuyahlolwa efonini kwenzwa yonke izinto efonini okokuqala into aqala yenze ugcina sebetholana bayamathwasa abodwana efonini ngalesikhathi lo munye ugobela enzela leli noma ebona ku social media ukuthi why lona efaka imfiso why lo efaka imfiso blue and white mina ngingayifaki bese lo yamchazela ethi ugobela wakho bese kwenzileni one ethi angakakwenzi awuwani bongakakwenzi haya ngakakwenzi bese boyithwasa ukuthi ayi mina angineme angijabule la ekhaya izinto zami azenziwa kahle uthi uyabheka hawu azenziwa kahle indaba angithi usenomunye umuntu omsizayo abanye uthola exoxa nomunye ugobela kwakho indawo ethi hayi akakwenzeli kahle mina kokuqala ngizokutshela khona mina kuyafika umuntu ethi uzohlola ezohlola ithwasa lake lafika ithwasa lizohlola angihloleni mina ithwasa lizohlola kanjani yes akutshela ukuthi umuntu uma ezohlola uza nogobela wakho ugobela wakho ufike etshele mina ukuthi ngicela ungibhekele kule ngane kukhona into engayithola hayi ukuthi wena uzohlola kodwa abantu ngiyakutshela mina ngithi kunezinye izinyanga ezihlolela amathwasa uthola ithwasa selithatha izinto ayivela ngenzelwa kahle that's very common yabona angenzelwa kahle bese nana insinte enkulu kakhulu abantu abaningi uma sebeganga ngabantu bathi unedlozi elikhulu nedlozi elikhulu elikagobela elincane kakhulu unedlozi elikhulu yabona abantu banenkinga ukuthi banedlozi elikhulu mina nginankinga noma ungathi lincane noma ngathiwa lingaka hayi alinankinga ngoba liyona liyokwenza lokho okulingana amandla kodwa manje uthole yikomkhulu mina nginedlozi elikhulu yiphi into zami ugobela ngimoshela dlozi elikhulu but limsebenzela kanjani but you know konke futhi oyishula ukuthi angisho masithwase sithwasela into ezihlukile ngisho yes so you find like kwinkathi zamanje so mina I mean corporate ngifundile and then
khona abantwana like I'll get the same kids abazothwasa mhlambe nabo bayasebenza ama-career women or career what they're in corporate. Yes. So okay, we'll say maybe singathi mhlambe ngoba usebenza ngefoni nani, but would you say manje idlozi, because people get shocked mabakubona ukuthi hayibo uyinyanga wena kanjani? Yes. Inyanga ekhuluma isingisi, inyanga efundile ngoba siyazi inyanga zingafundanga. Yeah. Because that's how we were known back in the days ukuthi besingafundanga. Manje leli dlozi le manje elingena abantu abafundile uhamba ngesibhakabhaka semoto uhlala kuphi, njengoba usho wena ukuthi awuthwasisi, kodwa idlozi lakho likuphakamisa ngendlela elikufuna ukuphakamisa ngayo, likusebenzisa ngalendlela elikufuna ukusebenzisa. So mina sengizofuna ukuba usomahashi. Yeah. Sengifuna ukuba uMahlathini, sengifuna ukuhlola njengoMahlathini, ngifuna konke kuhambe ngalendlela leyo. And I think that's where we are losing it. Ukuthi okay, mangiceda ukuthwasa is umuntu uzobuza, do I have to have umsamo mangiceda ukuthwasa? They ask the same question. Good, am I going to have umsamo? Is it a need to have umsamo? Because I'm in corporate, I can't do this thing. I just want to get it over and done with. Kufanele ke namhlanje asifundise umuntu othi uphucuzekile nomuntu othi okay mina ngikulempilo ekuyi-class number 1 kodwa kufanele ngithwase. Asiqondise ekuqaleni kokuqala kwendaba. Uma izoqala indaba sibhulelana noma sihlolelana, sithola ukuthi ubanjwa abantu abadala, abantu abadala abakuphethe badingane. Uma abantu abadala bethi baphethe isikhwama uzokuthi wena uzoba inyanga la ekhaya, uzosiza abantu lapha abantu. Asikwazi ukushintsha, asiconvert thina ukuthi ngoba uyazi ukuthi ngiyokutshela mina umuntu othi awungivalele lo muntu ohlupheka impilo yakhe yonke noma ngiconvectela ukuthi uzohlupheka kunakuconvect. Uma umuntu dade manje kufanele lo muntu lo noma ngathi uyini, uyimodel, uyislay queen, uyini, uma kufanele ukuthi uyalapha umenzela konke, umenzele konke, uhambe uyomisela indumba la yofika ethi mmisele khona umsamo, ufike ummisela umsamo. Mawusumisela umsamo aqhubeke kuyoba kuyeke ekutheni niye nithonga la kubulidelela kangakanani. Kodwa kungabi wena gobela uthi ngoba ufuna indumba, hayi kusho asikufundise kokulokhu njalo, usurong ngoba ithonga lakhe lithe kuwena la ikhalo umntwana, uzofunda impande, uzofunda umsebenzi. Mfundise umsebenzi, umkhiphe ngendlela eright, umenzele konke. Indaba yokuthi ubusiness unjani asingeni kuleyo nto leyo. Injalo Khehle. Manje inkinga yethu ubuka ukuthi umuntu ngoba usebenza kahle usuyamsaba nawe ngoba unemali, usewuyena ukutshela ukuthi hey namhla mina I can't go there. No, why should I go on my knees? Do that. La bantu boyaphi la? Do I have to sleep on the floor? Kanjani? Ukuthi unemali ukusebenzile. Injalo nayisebenza. Mina even noma kuthiwa mina ngisebenza abantu kufika igwili. Fika igwili enkulu kakhulu, kufika umuntu oserious. Uma ngithi mina manje khumula siyageza la. Uthi amanzi wabona ngathi angcolile, gezele endishini. There's no shower, there's no lokhu njalo. Yonke into izoyenza ngendlela, asinayo special. Inkinga manje izinyanga sezine special ngoba nangu sefike ngemoto enkulu ngihamba nge-X5 animfakeni ngapha emasofeni, akunamasofa kahlala phansi alinde naye uzongena mase kungena abantu isikhathi sakhe. Asiyekeni ukuthi kuyabhambathwa, unemali yakhe la sizosebenza umsebenzi wedlozi. Yeah. Asithinte ke wena mkhulu indaba uyabona like ithini inyanga and relationships ne. Yeah. We live in times that are very interesting where uzothola we've got an LGBT community and then kuyashintsha nje into eziningi sesishintshile. I heard someone saying back ekhaya angifuni ukuthwasa isinguni ngenxa yokuthi ngisaba ukuthi I'm gonna turn out gay because of ngibona there's too many gay people, so because abathwase isinguni. Yeah. So you ask yourself ukuthi ibuya phi lento leyo kahle is it because bathi manje is fashionable ukuthi manje ama gays nabo bayathwasa, like where are we going? Siyashadana mina nje ezisangoma masimeri usomahashi ngoba uyinyanga ngikwazi ukuthi ngishade umuntu ongasinyanga. Ake ngiqale la endabeni yokuthi okukushadana ukuthi fanele
ngishada umuntu onethonga noma onabantu abadala akulona iqiniso leyo. Futhi nje ngiyafisa ukuthi makukhona abantu abayisebenzisayo le ayikho into enjalo. Ungashada noma ubani nihlanganiswe ngendlela okuhlanganiswa ngayo. Asikho isidingo saleyo ukuthi ifanele kuze kube umuntu onethonga noma naye othwasile. Cha. Lokho nje ayikho into enjalo. Just ukuthi abantu sebeyakwenza ngefashion nanokuthi mhlambe khona la suke ebona khona ukuthi ayena mina ngizithandela ukuthi ngishade nomuntu okulendima yami mhlambe kwenza lokho ukuthi impilo yethu mhlambe kuzoba noshintsho. Ukucabanga sekucabanga kwakho unjani upersonal akukho okusibophezelayo ukuthi thina sizoshada nabantu abalokhu njani. Bese ngibuya kulena ke i-sensitive kanti futhi ayifuni uyikhulume kabi noma ilumele ngoba sizama ukuthi angikholelwa ekuthenini ukuthwasa mhlambe ubungoni bunomthelele ekuthenini umuntu ashintshe indlela yiyo. Angazi kakhulu endabeni yokuthi mhlambe umuntu ngobulili bakhe. Ubulili isikhathi esiningi abusebenze indabeni zobungoma ukuthi uyindoda uma uyindoda kusebenza leyo nto leyo. But angikaze ngificane na. Angicabangi ukuthi mhlambe kunokuthi mawungena ugogo uzoshintsha no. Ngicabanga ukuthi kunento enjalo. Yes ngike ngabona kukhona indawo engiyibonile nini engihlezi mangidlula ngisho ukuthi kahle kwenze yini lenzakala ekhaya. Kungena abakuthwasa abantwana abancane. La bathwasa khona ne. Uma baningi abafana ngibabona bengena lapha. Kodwa ukuhamba kwesikhathi ngiyababona ukuthi okay sebeqala ukushintsha ubulili. Angakatholi kahle ukuthi ingabe mhlambe impande noma kwenzekalani noma kukhona ukuganga okukhona kulento leyo. Because yabona le yikho ngibona ngathi angithanda ukuphawula kakhulu ngayo ngoba inkulumana ongazi ukuthi kwenzekalani angakabi nazo impendulo mina ngikutshela ukuthi mhlambe bashintshwa yilokho ubulili but yona ikhona iyaphila into enjalo. Mhlambe kusafanele ngelinye ilanga uma kuhlangene inyanga kuxoxe ngento enjalo ukuthi ingabe ikhona nenye into eyimimoya eyenza ukuthi kuphenduke kodwa ngeke ngahlangana noyiwani umuntu. Kwenzeka kanje okokuqala ngikhuluma nomuntu ngimchazela ukuthi angathuswa ukuthi abantu mhlamba abaku social media noma abaku TV industry mawubabona ade thwasile nini nisekalahla ikhwama ethi hayi angiseseyinyanga yawudimoni wathi kathi mina number 1 uma uzothi ufika uyohlola umuntu ekuhlolele ethi unamandiki unemimoya yamandiki ngiyabekisa athi unamakhosi bese eyaqala uyakuthwasisa uthola ukuthi lo muntu lona ubuke nje ukuthi unemali yokuthi ungakwazi ukwenza lezi zinto awunazo lezi zinto ngalesikhathi ungenazo lezi zinto ulokhu usebenzisa amabhayi ushayela amagobongo ubiza amandiki ngaleyo ndlela leyo okwazi ukuthi into yokuqala lapho ikhona imimoya ezosabe awunawo wena amandiki uzosabela le mimoya esithi imhambima imimoya esingayazi nathi ukuthi imimoya enjani iyona esabelayo bese iyakungena vela amadimoni ngoba ubungenawo wena amandiki ngisho lona ini kunanokwenzeka ukuthi omunye ngichazela lo muntu ukuthi kungenzeka ukuthi omunye umuntu into eyenza ukuthi kuze kufike ekutheni unishintsho obulili uthola ukuthi le moya yokuthunayo akanayo usengenwe le moya esithi imhambima le moya egcineni siyenzani isimshintsha indlela yobulili bakhe imoya ebhambima kodwa angithi wonke umuntu ungenwa into enjalo but ikhona ipossibility enkulu kakhulu ukuthi abanye abantu bangenwa imoya engekho ngenxa ukuthi kudlalwe ngabo kwathiwa banamadlozi ngoba mangabe umukela ubudlozi ungenabo umukela imoya engekho ile moya sithi mhambima awuhlukileke. That's why abantu bethi haya amadimoni. Yes amadimoni ngoba awuyazi nawe lento oyimukelile. That's why mawuthi uyafika kosoba sithi wena thwasa kanjani ngoba kwakungafanele usafanele uqalwe phansi kuyoxoshwa le moya osuyimukelile wena wayenze yakho uthola ukuthi umuntu uthini impilo iphendukile izinto zonakele imoto ziyaginqika chitheka igazi ekhaya yini wabiza imoya ngoba mawubiza amandiki umoya othinta igazi loyo buye uthinta igazi so njengoba umoya buye uthinta igazi mawuzobiza amandika ayihambele emoyeni nje azobuye ezochitha igazi la ekhaya izinto zonakala so kulena impela le yobulili angeke ngithini kodwa kwabanye kukhona lokho ukuthi bathwase kungafanele bese bengenwa imoya engekho right
ibaphendula ubulili. Hayi ngiyakuzwa lapho Khehle. So awungitshele ke mkhulu asithi njengoba usomahashi Yes. you go back home because we get this question a lot ne where someone will say mina mangifika ekhaya ngoba ngiyinyanga makunomsebenzi so uphatha mina umsebenzi. Ngicela nje usindlulise kule because I think abantu baba confused ukuthi wena soyinyanga manje ekhaya yonke into makunomsebenzi ekhaya wenziwa usomahashi. Asilungise. Uma umlapho endabuko kunomsebenzi kini ayikho into ethi ukuphatha wena. Okokuqala cancel ayikho into enjalo. Thank you. Uyabona mina njengoba ngusomahashi. Ngusomahashi nje ngibizwa ngomkhulu somahashi ngokuhlonishwa ngokomsebenzi wami. Kodwa ekhaya kithi ngikutshele kahle ngisewumfana mina. Noma bengihlonipha. Kodwa ngisewuye umfana nje wakwangubani. Noma bengihlonipha bengibiza ngalokho ekushoyo. Kodwa mangifika ekhaya ngifike ngiyohlala nami nezinsizwa zakithi. Lapha ehleli khona makuhlinzwa ngiyahlinzwa. Besondela obaba benze ini isingubana hayi isinyanga hayi ini into emosheka khona la ekuthenini hayi sengibonisiwe mina kuthiwa lolu khamba lolu akufanele silibeke lapha yila kuboniswa into enkingi hayi ukuthini ukuboniswa that's the problem sihlezi siboniswa ngisho yabona bengayeka ukuthi usula ekhaya kunomcimbi uyavuka ekseni ngibonisiwe kuthiwa lembuzi le wrong how omunye umuntu Yesu ngaba ukuthi ubonisiwe omunye umuntu ufuna ukuthini angithi immediately utshela umndeni wenu ukuthi lembuzi wrong sebezothi bayapanic banika wena ithuba ukuthi singenze njani uweke phambili njani usudini idalo ngoba usuphendula usiko la ekhaya wenza wena into esingayazi kanti ke ukuba inyanga ukuba umlapho endabuko akusho ukuthi uyophatha ikhaya buye ekhaya mawubonisiwe Yesu iba nendlela chazela abantu abadala kuhlanganisa ukukhuluma kube nendlela yokwenza uma sowubonisiwe bazophuma abantu bekhaya beye kwenye indawo beyohlola ukuthi kuthiwani ngoba lento ukuthi kuthiwa inyanga yayize lapha kwakungakhulunywa ngokulapha mina kwakusuke kukhulunywa lento esikhuluma ngayo manje ukuthi okay uyabona ukuthi kunephutha hamba phela bathatha bomndeni tshela bomndeni abadala sebengahamba nawo mebethanda hayi ukuthi impoqo behambe beyohlola bese bayabuya nendaba ukuthi hayi impela uqinisile basinikile indlela ukuthi lana la sonza hayi ukuthi umphathe ekhaya leyo nto leyo uma kukhona abayenzayo abayiyeke hayi bayayenza abayiyeke bafuna ukuphatha ikhaya kodwa kunenhloko yaleli khaya ayikho leyo nto leyo mina nje ngizotshela abantu abadala abakhona emakhaya ukuthi bangadlali izingane bengadlali thina ngoba mhlawumbe umuntu osenemali inhloko yekhaya yohlala inhloko yekhaya uyingane yohlala uyingane noma bakahlonipha bekubize ngomkhulu sibizwa ngomkhulu somahashi nje sinobaba emakhaya sinabazali okufanele kube yibona beqhubha indaba yekhaya thina sizoba ngibuyele insizweni ngiyohlinza nazo ukubuya ngapha kokuthi sebengangicela ukuthi yazini kunolwazi silidinga esimina ngiyi-traditional expert ngibuye ngifundise kakhulu ngokwesintu ukuthi yazi kunento mhlambe la ekhaya kunomuntu oshone ngesikhali kunento lapha konje kuke kuthiweni not ukuthi sekuthiwa angibe ubhongozo cha there's no way ufuna ukuphatha ngoba uyinyanga yasekhaya leyo inyanga yasekhaya ayisebenzi ngoba sithi inyanga izelaphi yeah that's true but then do you not think wena somahashi ukuthi umndeni nawo they are also guilty kulento lesikhulumayo ngoba angisho bathi no phela sinenyanga thina ekhaya so wayimele sisokole yonke into sizohlola vele la ekhaya ingakho ke namhlanje kunento enjengama podcast lawo njengoba sibona sihleli kanje ukuthi sibafundise abantu ngoba abantu besuke beyitshela ukuthi abanalo ulwazi ulwazi olisele so umuntu obukele namhlanje useyazi ukuthi okay kahle kahle thina umuntu usuke sesimbekela si wrong uyayifunda leyo nto yabona into ukuthi sinenyanga la ekhaya yes inyanga ingaba khona la enisiza khona kodwa ukhumbula ukuthi ila uqala khona ukuthi bazokuthuka kusasa ubengihlovela wayengihlolela kanjani ngoba uyazi sasikhula naye lo sifunda naye so to avoid lezo zinto inyanga ize lapha akahambe ayohlola okay namhlanje uyazi okay kunosomahashi no ngiyamthemba sisufuna ukuyohlola usomahashi yazi ngiyamthemba ngokuhlola akuhambe yokusomahashi ubone obuye sihlanganisa ukukhuluma hayi yazi usho kanje no yazi uright hayi yazi uright ke leyo nto yazi uqinisela ngempela usomahashi no uthi ungasizakala kanjani iyaphambili indaba
ngoba leyo ukuthi uthi njalo uzofuna ukusiza abantu bekhaya ikhona. Ngiyibone phi mina? Ngiyibone la iqala khona ukuthi kuthiwa uAntwala ekhaya thwasisa izingane zosisi wakhe. Ubona ukuthi qala inkinga. Bakhona abantu abathwasa kubo. Thwasiswa umamncane uyayibona. Asisho ukuthi idlozi ngelikwenze. Kodwa kunezinto okufuna avoid to avoid iconflict ekhaya. Ngoba nje uma kuukuthi njengoba sithi inyanga izelaphi so singakhulumi ngame kuphela sikhuluma nje ngendlu yakithi ngoba kusasa bazobuza ukuthi njengangikhula naye ube ngasayazi ini lento ade sengihlolela yona. So abayihamba umuntu wakini mthumele kwenye indawo hamba yohlola. Ngizwe something very interesting this weekend but khona umunye umama orinya impanda anyazi nami but eyamagela kuphela. So lo mama lo uthwasisa uqale wathi singane zakhe zonke ayizalayo. Wasithwasisa zonke lobugedla lokho. So manje ke obvious iyakhula ke impande. Kodwa lobugedla lokho bayakhwaza idlozi. Bayagida. Kwenziwa like the way a normal person othwasisa inguni ngakhona. Yes. Abantu like manje seba confused ukuthi kwenzakalani la kahle kahle. Igedla kanti lihamba liyothwasa. Niyalimemeza idlozi. Kanjani? Angithi into enjalo ngiyayizwa lento eshoyo but izinto ilento ukuthi uSomasha usefuna ukuqhamuka nento yakhe. Ubani oqhamuka nento yakhe. Angesimsola ukuthi ezethwasisa izingane zakhe zonke nje into enjani. Utha nomyeni. Yayibona sekuyinkinga manje mhlambe bathanda ukunyanga ngoba ngithi abanye abantu bayayithanda lento. Kodwa izohambe ibe nokushaya. Ngoba kufanele sithole ukuthi lento abayenzayo iyini yabona njengomuntu ukuthi siyabuzana akufuni into eyenzeke kahle ama organization kunala hamba khona esifaile khona ayasilahla ngoba ama organization fanele asondele kuSomasha. Somasha kunento eyenzayo iyasidida yabona ukuze mangabe besondelile sesizobe sisiyayixoxa thina ukuthi hayi mina ngoba asimazi indaba angimgxeki kodwa kudingakala ukuthi kutholakala ukuthi wayenza kanjalo ukugedla bakhe buma kanjani ukuthwasisa ngoba mina kunenye into engizokutshela yona ngelinye ilanga mhlambe mangibizile la ekhaya sohlala sikhulume ngayo indaba yomdliwo. Umdliwo uyenze ekhaya ukuthi wonke umuntu ekhaya athwase. So kunezinye izinto okufanele umuntu umzwele ishema yenze ngoba uthola ukuthi ubhekane nenkinga enjalo. Hayi ngoba naye ekwenza ngoba ekuthanda kodwa lokho ebona ingane ukuthi naleni sinabantu abadala ayenzele. Nalena umdliwa namanzi amnyama esithi amanzi amnyama ayakwenza ekhaya kuthwase wonke umuntu. Sure, but kunzima. Hayi kunzima. Bayakwenza ukuthi kuthwase wonke umuntu. So abantu hambe bekulandele. Yikho kube mhlambe bake bekusebenzisa lento engisho ukuthi inyanga izelapha. Umthatha umuntu ake yohlola kwenye indawo. Sizothola lokunyango obugcuma la ekhaya obungena la ukuthi ubani. So lento yokuthi angithi sithi inyanga silaphi but then masicala ukhulume itrust phela is another issue. Yes. So sengiyasaba ukuthi hayibo if ngiza kuwe. Yes. Sesidlelana umona phela manje inyanga sisathembani. Yeah. The problem isuka ikuphi like ukuthi ngingakhona ukuthi ngithi ngempela mina vele to be honest angikhoni ngiyasaba ukuthi ngithi inyanga ingilaphi because ngithi I don't know what to expect. Yikho esike sithi thina kuba kuwena ukhuliswe kanjani umuntu onjani. Kunomuntu okholelwe ekuthenini uma nginenkinga ekhaya ngizohamba ngiyohlola mangiyohlola ngizoya kumthandazi. Angiye enyangeni angiye kumuntu obhulayo ngiya kumthandazi ophatha amanzi njengakithi nje. Mina bengikholelwe ekuthenini ngingakulanda inyanga ufike uzongisiza ekhaya. Uma mhlambe ngifuna ukuthi hayi mhlambe kaze kwenzekile kahle angiyi kwenye inyanga ngoba enye inyanga izofika igxeke. Ngiya kuphi ngiya kumthandazi. That's why sihlukene kangaka. Umthandazi akusoze egxeke ukuthi abathandazi phela nabo sebeyabethela kodwa kube kuthiwa umthandazi naye akabetheli. Uma uzoya kumuntu yabona nje umthandazi akabethela ngithi ake kuthiwa ubuzongibethelela nizoya kumthandazi awungibhekele phela ukuthi kubetheleke kanjani. Angithi akabetheleni akadingeki ukuthi uzothi ngicela ungibethelele uzosho ukuthi yazi lo muntu uyishayile impahla kodwa imshaye lapha nalapha awukubuyele kuye uthi akakwenzela u1 no 2 bese ke engikushoyo ke ayikho into esingayenza ngokuthi asithembanisize inyanga. Umuntu nomuntu ugcine seba nabantu abaziyo ukuthi okay
angiye kude njengami ngusomashi kunzima ukuthi ngingaphuma ngeSoweto ngoba eSoweto bayangazi bayazi usomashi lo uye lo sekunzima anginakho ukuthema so uma kuukuthi ngifuna ukuthi mhlambe nami ngithole usizo ngiyaphuma ngihambe ngiye noma ikuphi noma ngathiwa ngiye Free State noma ngiye Eastern Cape la ngizofika emakhaya khona ukuthi befike bengihlole nami bebona umuntu bengaboni lo muntu lokufanele bengibone nguye eGoli ngoba eGoli nami ngisabuka ukuthi uyangazi mhlawumbe uzoba nomona ukuthi ngubani nawe mhlawumbe mawuzoza kusomashi mhlawumbe uzoba nomona ukuthi nginamathwasa mina angiphambanisele so leyo nto idinga wena ukuthi ungenze njani uyicabangela kangakanani khona ukunyanga asizwani sisodwa asizwani bangamathwasa yinkulumo kodwa enye into esimoshe kakhulu social media mina ke akuvamiseleke nokuthi mangihleli phansi ngithole ngiphawula ngento eyenza umuntu oyinyanga ngingayiphawulela generally umuntu uzobona ukuthi ngiphawula ngento yakhe kodwa ngeke ungithole ngithi hey ubani wayenza kasono angikwenzi lokho because ezinye zezinto ezenza ukuthi inyanga ixabane kangaka hey ene siyacabana vele ungazi ukuthi uthola seyinkulumeneni ngenxa futhi yamathwasa kasi namathwasa ayakhulumisana amathwasa ithwasa umuntu yo into okufanele uyazi ithwasa umuntu kunomuntu osuka kubo eyimenemene from kubo umuntu onolimi so mayisuka kubo mayifika la ekhaya umthole into ayenzayo into ayikhuluma ngomlomo wakhe yo afika phixa ayimoshe inithi eniphixa uthola ukuthi nakuba vele unjalo so kwezinye izinto kufanele sambe ukuba udokotela yikho kuthiwa singudokotela funda umuntu ubone ukuthi okay lo unobumenemene nje asuka nabo kubo usuyakwazi ukumbona ukuthi hayi ngeke asiphixe ngoba unje kunomuntu ongakwazi ukukhuluma umbona ukuthi umdalo wakhe nje akafundisekanga from kubo usufuna ufunda abantu uyabona nje ubusha amathwasa ayaqhatha kakhulu nalabantu laba esithi kuthiwa bashintsha impande baguquka and bayaguqula uyabona umuntu othi uyaguqula akukho wrong ukuguqula kodwa khona ukuguqula ukuthi mawusufika la usuka khona sebebabi mawufika ngala hayi lapha kwakwenziwa nje kwaku ezinye zezinto ezikhathaza impande lately kuyazi it's everywhere it's trending leyo ukuthi umuntu uguqula impande athi lapha yana hayi akanyenzelanga kodwa abanye is true basuka vele bangabenzelanga kahle because uthola umuntu athi mina bengidla igobongo eli1 for the past 8 months ephehlweni kodwa ngilidla nomntana kaGobela how uzibuze kanjani iyenziwa lento le iyashaya indaba yokuguqula singeke sibasola ukuguqula akusinkinga kodwa sekuhambe kube ukuthi mhlambe ngibona ngathi siya recruiter hayi uza kule mpande ngapha mhlambe le mpande le igqoka kahle mangabe emgidini yabona yikho kumele izinto abantu abazibalekela izinto zokunjengokuthwasisa nendaba yemgidi imgidi yenye izinto engingasho ukuthi angisoli but enye izinto eziqale conflict ukuthi sizinyanga ngoba mina ngingena namathwasa ami ngingena nobani nini ithwasa lami liguqula empandeni yakho wena usabuyi kimi njengomuntu esihambela naye ukuthi somashi yazi umuntu onje phela uthi uyaguqula sithola izathu ukuthi into emguqulisa yini noma kunempando nayo akusafanele yidla akunankinga kodwa ke uma yikho ngisho ukuthi abantu ubona impando ukuthi ayiyabona laba mase bevunulile bahle nokugida kwabo nani bahlelekile ayingapha ngiyashiya kodwa besambelana ngithi sibonane kuphi emgidini ade ngikhona ukhona umbonile ehamba nami useyashintsha uyalapha awusabuzi ngani ukuthi kanti wena ngoba phela ngikubonile empandeni nje ewukuthi ufunani la asinaqiniso fonela uGobela wakhe lo ngale wempande hayibo nangi phela umntwana wakho ha kwenze njani hayi lutho umntwana wakho kunempande yasala kanjena udinga yona hayi akunankinga aqhubekani even noma kuhlangana emgidini akunankinga so abantu baphuma kabi labaphuma khona that's why uthola ukuthi mawufika emgidini nawe nangu somashi umpela usuku asakhulumisana yini namathwasa ayaqhatha nalento esikhuluma ngayo ukuguqula abantu baqhathile kakhulu nabantu bayaguqula manje amathwasa inkinga umuntu usuka kule impande angene laphayana mhlawumbe ungena impande ezu5 makafika kwakho sifuna ukuphatha kodwa oyibona ukuthi unenkinga thizeni kufanele wena owesithathu mayiqala efika kuwe qala ubone ukuthi uyilethela inkinga ezokuxaka la ekhaya ilapha hayi siyahlupha angisho ke somkhulu njengoba sinje like njengabalaphi and
abantwana bethu angithi this gift esinayo umuntu angathi hayi nina abantwana benu why all of a sudden nabo baba nedlozi Yes. kanjani but mawuthi uyabuka vele lo mntwana into azale nayo ukuthi hayibo lo mntwana una 2 or whatever so yabona nje ama signs ukuthi kunedlozi la omunye umuntu yena from the outside uzothi cha ingoba umntwana wenza le nina niyenzayo kunalento ekeshiwo kuthiwa kunenkosi yokuzalwa kuthiwa yabona lo inkosi ngokuzalwa impela loya omunye kuthiwa yabona lo umfundisi ngokuzalwa yambona nje nawe ukuthi hayi wokuzalwa lona isukela phi ke le ndaba lena ke dade einganeni zakho zingaba u20 ukhona lo mntwana lo oba nayo lento ephume nayo kuwena kuyisiphiwo kanjalo asikhulume ngami nje mina kancane mina ekhaya kithi mawubuyele emuva ngisho ungathiwa wonke umuntu uyazi ukuthi ubaba kaSomashi inyanga noma sadlule emhlabeni inyanga ubaba kaSomashi unyanga wakhuluma wathini even ekuthiwa umzali wami uma uyafika uyokutshela ethi kade indaba yobunyanga lo muntu yakhulunywa almost ngina 11 years kwasekuqalile indaba zobunyanga ngayenzelwani ngacelelwa ngoba umuntu uyacelelwa mayisemncane kuthiwa hayi edliswa amagobo ukuthi hayi siyamcelela nje ukuthi kancane ke kuthi ukwehla ngacelelwa so ngisho ukuthini ke umntwana vele kuyenze ukuthi ephume nesiphiwo kodwa into eshaya ile ukuthi sebe u10 bonke nesiphiwo sekunenkinga kodwa nje into ofuna uyazi kuba khona loyo mntwana ophuma nesiphiwo umthola ukuthi vele impela ukhula nayo leyo nto le abantu abangathi hayi mhlawumbe ubona ngoba yikubo yabona yes abanye bangakwazi ukugida khona ozothi mayigida ubone uthi ya wagida ke lo mntwana omunye nomunye khona ozothi mayigida usho ukuthi yebo nakho yeah lapha I can attest to because I've got lo munye una 6 uyathanda ukugida naye yes lo na 3 yena hayi uyagida mara njengalo kodwa mawuthi uyabahlukanisa idlozi liyaphila kulomncane yebo afuthi alisifihli nje ubona ngisho noma ehamba nje kuhamba ikhehla phezulu komntana nje angithi ilento ukuthi umuntu noma egida sibuyele ekuthenini umuntu uyagida umuntu mayigida nje kuyinyanga uyambona umuntu ogida ngoba esagidiswa ukuthi udle nje ugologo la kumnandi emcimbini ugivele ipound yeah ukhona othi mayigida ubona uthi yabona lo muntu lona yeah njengamanje njobe egida kukhona la sexhumanise khona yabona lo sekesegibela la ubona egibelela amapali angithi sekukujabula nje ukuthi nami ngiphuzile ngoba phela ngithi sekuphuzwa kakhulu nokujabula kodwa yabona nje ngitshela iqiniso uma kuthiwa sikhuluma ngomuntu uyambona umuntu uthi lo muntu lona sejulile manje akaseyedwa uyayibona ubona ukuthi kwagidwa kubekwa amalahle abanye begidele phe kwamalahle izinto lezi ezazenza ukuthi umuntu mayisejulile ake kucaca ukuthi ujulile even ilahle leli ungabuseza ukuthi kunelahle la ngaphansi kodwa manje abanye bayakwenza sekufuna ubekezele lo muntu osabekezelesha yingoba akekho ayikambathi lento into engishoyo ukuthi umuntu nomuntu ufanele mawenza into uze uthi yabona manje sengibathwa abakithi ngoba lento esikhuluma ngayo yokuthonga noma yedlozi umoya iyafika kithi simbathe ukuthi yabona ke manje sekuphila umkhulu hayi lokho senikwenza ukuthi uze umuntu ezenzise ezibhongisa njengendoda ngenxa ukuthi ufuna kuthuna ekhehle elikhulu kanjani kodwa nje umuntu uyambona umuntu onabantu abadala ukuthi lo njobe gida manje akaseyedwa sekugida bona ke manje yikho ngisho lona ukuthi even abantwana noma bangaba u20 yesekhama ngabe kunezangoba kuyagidwa abantwana bazoba abantu abagidayo behlale ngazi izinto kodwa uba khona lothi noma kufika umuntu usivakashe ethi yambona lo uyoyithatha into zakho uyabona nami ukuthi hayi yambona lo uyoyithatha isikhwama sakho somasha uyothatha izikhwama zakho yini kunento esuka iphila kuye ngeke befane bonke kodwa bazodlala ngayo leyo nto ngesibalo bazodlala ngayo kodwa yikho ngisho ukuthi angifisi mina ukuthi kube wena mzali othi yabona lo ngifuna athatha izikhwama zakho ithonga leyikhombela uma kuukuthi einganeni zakho kufanele lithathe futhi kuyenze ukuthi einganeni zakho zonkana kungabi khona ozothatha isikhwama sakho kube kudadweni kube nengane kudadweni okuba iyona eba nalamandla akho hayi lapho iqiniso vele kehle lapho iba njalo thola ukuthi udadweni nje ingane zakhe yizona ingane yakhe yodwa iyona ethatha isiphiwo sakho
Like yabona mina personally mkhulu mina anginalo nje idlozi eligidayo. Yes. Hayi, I don't even know imvunulo ikhona vele. Yeah. Because vele empandeni bokugida kodwa hayi guys noma ungathi ungangibeka kuphi ngiyenzeni hayi angigidi futhi anginanhloni ukuthi angikwazi ukugida ngoba anginalo ledlozi eligidayo ayikho into eyenzakala nasemzimbeni wami noma ngigida. Ukugida kwakho ezinye zezinto ezazikhuthaza abantu abadala ukuthi bephakame. Angithi njengamanje sekuwukuthi masihlangene makugidwa ezinye zezinto sekuthi angithi sekuwusiko lokujabula nanosiko lokusiza mhlawumbe osuke ephakanyisela ithonga ngalesikhathi sekugidwa iphakame imoya ayikuthi mhlawumbe uma kuthiwa awugidi kunenkinga. No akunankinga. Uma uthwasisa ngicabanga ukuthi kuhambe kukuphoqa ekuthenini uye kweminye imigidi ngoba nawe uzobadinga abantu. But uma kuwukuthi njengami nje ngoba ngithi mina ngithwasisi ayikho into engiphoqa ukuthi mina fanele ngiyemgidini ngiyogida. Ayikho nje into engiphoqa lokho ngoba angizundinga ake ngibeka angizundinga phela neze nithi hayi uyanqwambisa udlisa intwasa angidlisa intwasa so ayikho isidingo sokuthi ngizothi hayi ufuna ngihambe ungangimema ngizofika ngibe khona futhi mangifika ngihlalele lapha ngibuke nami okwenziwayo mebeza bezokhunjana nami ngibe lapha kodwa hayi ukuthi sekuyimpaqo ukuthi ufuna ngisume ngidi hayi nama ngidi at all iyahlala imvunulo nje lapha angigidi nje enhlobo cha futhi akuyona awurong hayi angigidi and ngeke ungiforce ayikho into enzakala emzimbeni wami ukuthi kumele ngihambe ngiyogida like umuntu athi ngine emanzini for what elami idlozi alivuke emanzini angifuni ukutshela abantu abangithi idlozi lami alikaze livuke emanzini. Yes angithi yonke into iya ngomuntu omunye fanele efakwe emanzini omunye mayike wagida kuba nengoma ayiculayo leyo ngoma le kube iyona ekhuphula idlozi injalo. So abantu aba-understand. I think for me that's why the whole purpose here this channel is educate abantu about into ezifana nalezi, the difference between whether it's tradition or ubuthwasa like masingenelela ngaphakathi ngoba I've heard abantu vele bayazenza bayakhuluma nge-different ukuthi lo nobugedla amandiki nani angithanda ukungenelela kakhulu kulezo zinto ngoba sesikhulunywe kakhulu but uku-educate omunye umuntu ohlele like on the other side ongathwasi mhlawumbe umunye sazoyithatha le journey but ufuna uku-understandiswa kahle ukuthi no kahle uma ngiyothwasa hayi ukuthi ngiyothwasa ukuthi nami ngiyogida because nangu umkhulu mahlathini uthi mosinaye akagidi. Yes nangu uthi umkhulu somahashi uthi hayi yena akanawo amathwasa kodwa nayo idlozi muslimphakamisile. Yes. So those I think from my side into engifuna ukuthi abantu ba-understand ukuthi idlozi lisebenza kanjani emntwini. Impela ngicabanga ukuthi iyona ebalekile ukuthi abantu abafunde kakhulu njengabantu ababazali manje. Ngicabanga ukuthi igenge yethu manje yithi sesiqale ngene ebazalini sinezingane ezithu kukhulu. So ingane yakho mangabe ingenwa yidlozi kulindeleke ini. Yafisa nangelinye ilanga masihleli phansi sikhuluma sike sikhulume ngezinto ekufana nokuthi umntwana kahlahle mangabe sesemncane safunde ngenwa yidlozi kuke kwenziweni kufundiswa into ezinjalo uyayibona ngoba abantu abanalo ulwazi. Umntwana iziphi izimpawu obonayo ukuthi lo mntwana idlozi liyamhlupha. Into ebalekile ukuthi manje kufuna kancane sibe nakho ukubuka ukuthi kahle kwenzakalani la. Lana yini asibafundiseni abantu khona abantu bezoba nalo ulwazi ukuthi lana kunenkinga leni right kakhulu njengoba ngisho ukuthi abantu abangena ebuzalini manje ile generation yamanje. So njengoba kuyile genge yethu kufanele sibuke ini abanalo ulwazi lento eziningi. Qala abantu bebazi ingane iyacelelwa. Yes. Yenjani esuke ingacelelwa uthola ukuthi sima sisavuma. Uma singasavuma wenze njani? Uma semcelelile wenze njani? Yabona? Ngoba kakhulu njengoba ukhala uthi hey ingane ezincane ziyathwaswa ngane na 10 years seyihlele emzini yabantu iyathwasa yenza asisho ukuthi wrong asiphikisani nakho kodwa nje khona kuba kuhlungu uma umunye ubuka kumzali nothi nami mina nje angikuthandi angingakufihli lokho angikuthandi ngoba ngiyazi ukuthi kuna indlela zokuthi ngicelele ingane mshayeleni igqobongo lomuntu lona emisele izibani kukhulunye naye kusho ukuthi hayibo Nkosi yami lo mntwana osesemncane bantu bakithi sicela aqede isikole. Uyothi mayoqeda isikole impela ithonga lobe seliqala vele uyothi mayiqeda
libitho ngaliphakama naye ehambe yokugcina izinto ufundile lo mntwana so lo mntwana lona mangabe manje uzomthatha na 10 years safanele ngabuye esikoleni kunento ezomlahlekela ngesimo sempilo inhle manje inyanga efundile kakhulu njengamanje kunezifo kunani ekufundiswa ngazo ukuthi awukwazi ukwenza into ethize uma umuntu efike ngenamandla endumbeni fanele ubone ukuthi umuntu akanamandla udinga ukuthi esibhedlela eyothola idrip uma ungafundile ezinye izinto ongeke uzibone leso hayi Khehla uyikhulume yaze yagcwala Yo, I think as nizwele, I thank you so much also kumkhulu Somahash. Ngiyathemba ngelinye ilanga sisazohlangana futhi because kuningi engifunda kubo as well. And I hope nani nifunde okuningi. And yeah, please don't forget to comment, like, subscribe, and we shall see y'all another time. Thokozani my Khehla nabogogo.